Siyajabula kakhulu sila ku-Fire Department la khona sizo-unveil-a imoto yobuchwepheshe ezosilekelela kakhulu ekutheni uma ngabe sihamba sikwazi ukuthi siyo-responda ngesikhathi la sisuke sibizwe khona. Le moto-ke iyi-result ngoba sithe njengomkhandlu asithathe isinqumo sokuthi si-investe kakhulu ekutheni ama-resources adingakalayo kwa-Fire Department sikwazi ukuthi sibanikeze. Ikhanseli-ke yathatha isinqumo sokuthi sibanikeze imali ewu-29 million ezokwazi ukuthi isinikeze le moto. Njengoba silana kade sibona indlela le moto esebenza ngayo, iyakhombisa ngempela ukuthi izokwazi ukulekelela ngoba iyasiza kakhulu kwi-height nakhona i-pressure yakhona yamanzi. Siyajabula kakhulu, siyafisa ukuthi siqhubekele phambili lama-resources abe maningi azokwenza ukuthi sikwazi ukuthi siresponde ngoba siyazi ukuthi u-Fire Department enye yama-department esiza kakhulu uma kukhona iy'nhlekelele ukuze uma ngabe abahlali baseThekwini bevelelwe iy'nhlekelele sikwazi ukusheshe sifike, uma sesifikile sikwazi ukuthi silungise okusuke konakele. Siyabonga kakhulu.